Kita lagi ada di pantai. Kencan ombak kali. Lihat mana ombaknya, teman-teman lihat oke. Nih, dong. Kalau sebentar mandi-mandi kok, jangan kok di tengah-tengah nah. Apa ya? Lu lihat itu ombak bagaimana sekali. Jangan kok di tengah-tengah. Iya. Oh, seru-seru begini. Ya enak ya. Ada doina. Saya kayak kalau begini kurang sendiri malah kayak bicara di kamera. Gini. Woi, anu bikin? Anu bikin? Renang. Hah? Renang. Ini ombak atau? Jadi di sini ya. Aja main doina. Weh, enggak begitu juga anu balau. Mana paling? Di sini tombak, woi. Di sini kok, Di sini kok. Di sini tombak.